Sinenkinga kakhulu yebathandekako ikakhulukazi thine lesenta emabhizinisi lasebenta ngekudla. Sinenkinga ukuthi sawucasha abantu la eSouth Africa ngoba letive leti la eSouth Africa tiyavilapha kakhulu njengeBetswana. Betswana bayavilapha kakhulu, abanatanda bobo vele tanda tabo nje tiyatepetela nje. NebeSuthu bayavilapha kakhulu, labo ke ubabona ngekuthi abagqibi ngisho labalele khona bavele bavuke nengubo bahambe. Manje ke sinale inkinga yokuthi sesicasha emashangane ukuthi asebene, abakufuni ukudla kwamashangane, abafuni into lethi leshangane, abafuni bayacwaya emashangane. Efemini yami nje ngeke ngawacasha emashangane, baduba abantu, baduba nje vele bona abasafuni nje ukuthenga lapha ngoba kunemashangane. Sinale ngqake ukuthi sitabe sesicasha abantu phela ngoba bona bakhona mane abafuni kusebenza, abanatanda bavilapha kakhulu. Bona baphila ngemali yegrant, baphila nangalokwa nangalokwa, abafuni lokusebenza. Lamashangane ke ona ngona afuna lokusebenza, bathi emashangane angqolile, ayawesaba emandi ona afana nensipho. Makangena emandini ayancibilika. Nawo ke lamashangane siyabakhalimela bekunene Nkosi yami. Nani mashangane tithanzeni mani ngoba sestigma nje nyawo neligama lelibi. Bantu abafuni kudla kwenu ngoba bathi niyanuka, bathi ningcolile, noma senigezile abasakufuni nje, bathi vele nje ninanithanzeki. Sinenkinga abazalwane, silamlele.